тавсии ватсап. Алло. Алло, ассалом. Ва алайкум салом. Мебахшид, ман ҳозир ҳамон родомоя дидам, родоми Ҳисор. Аҳа. Ҳамин як ҳафта пеш мана духтари холам таваллуд кардам, мо родоми Ҳисор ба. Район бовар намекунед, ман ба нақл кардан вай авҳоли вай родома ман рости гап шок шудам. Ман худамам 18 сол шуд Тоҷикистон биромадагӣ. Ман шаҳрванди Россия шудагӣ. Россия ба зиндагонӣ мекунам. худо бовар нахай, ҳама хештаборо ҳамунҷода, свет нест. Дар родом свет нест? Дар родом светшона мекушанд. Рӯзона мегӯяд, ами хай кам куштану. одатан агар 10 дақиқа ҳам бигзор бикушанд, тасаввур кун, оё мантиқӣ аст апай азиз ки дар родом шояд дар унҷо ҷарроҳӣ аст, шояд намедонам як ҳамун як кӯдак шояд таваллуд шуда ниёз ба қувваи барқ дорад, ҳазор мусибати дигар аст. оё мантиқист ки свет дар родом кушта шавад? Бале, бале, ако майла свет, вай пули крават, вай постельни бельё бинанд мегӯд. Вай крават, вай хоб рафта намеша, вай краватои даври асри намедонам кадом сол пуржинӣ. Мефаҳмед? Бале. Ҳамирам уже айрӯи одамгария, охай кам ҳамиқа одаморо фреб мекунед, қимати ваи налог мегиранд ва охай камма как сос кунед. Бале, бале. Чаро аз Тоҷикистон берун шунед шумо? Мушкилот чӣ буд? Рости гап, ман 2002 сол шавҳар кардам. Шавҳарам гуфти омадем амин Россия. ҳамон вақт мо ҳаминҷа зиндагонӣ мекунем. бовар намекунем, шавҳари ман дар 14 сол як бор душанбе рафт. Дар 14 сол. ҳозир ман Россия ва умуман фикри дар Душанбе зиндагонӣ кардан, дар Тоҷикистон зиндагонӣ кардан надорад. Ман 2 сол ба як бор, 3 сол ба як бор рафта модарама хабар мегирам. фазо дар хориҷи кишвар, дар шумо чун вақти зан модар воқеан дидгоҳуш хеле чун фарзанд дора ва ҳатман фарзандои дигароро мебинад, ҷавоное ки ҳастанд, чӣ ҳол дора мардум дар Русия? Дар ҳамин шаб рӯзи вазбин карантин, набудани кор, набудани зиндагии хуб, чӣ чиза мебинед? бовар намекунед, ман ҳозир манам многодетный мама, 3 фарзандам ҳай. Рости гап, ман аз давлат бисёр ёрдам гирифтостиям. Мана давлат бисёр ёрдам кардостиям. ҳозир мана данный момент ман аз 3 фарзанд 30-40 ҳазор пособия мегирам. Свет бовар, агар 5 минут света кушанд, тамом ин мардуми Россия то ҳама ваёба вай мешад. худашона девонаву ҷиндӣ мекунанд ки ана почему света нету. бале. Мефаҳмед? аҷиб. барои ман воқеан аҷиб астае ки тасаввур кунед дар як кишваре ки бо ин андоза мусибат ва мушкилот дора апай азиз, меги ҳатто қувваи барқ кишта мешава, боз ҳам мардум аз роҳбари ӯ кишвар як касое метарошанд ки дар баробари шахсиятҳои бузурги тариқӣ қиёсаш мекунам. бале, мебахшеду, ако инҷа чихел, инҷа як давлат виноват нест, ако инҷа мо худамонам виноватем. бале, қабул дорам. мефаҳмед ки свет кушта мешавад, мо ҳамамон хаб када мешинем. охай як ҳама каса хезед. ҳамон боғҳо чи ман Душанбе мерам, рости гап ҳамон боғҳоя мебинам, ҳамон боғҳо чи дар кор одамова. ман шумо бовар намекунед, ман Россия шаҳри Сургутбаям, шаҳри майдача. ако рости гап ин хел фасон не, хай шаҳри пулдор, шаҳри скажем так богатая, ин хел боғ роғ надорад. ҳамунҷа ҳамин қадар ҳама бисёр чи бисёр дар ҳамон Душанбе боғ бисёр, боғҳои ҷавонӣ. чӣ дар кор ҷавоно ба ҳамин хел боғ ки ҷавоноя рӯз то рӯз вайрон када гаштиянд. мефаҳмед? мерид ама боғаш ва медарои ин ҷавон ваяшкати он ҷавон ванш ҳам майлаша инашам. охай якта карде, дута карде, чӣ дар кор ин қадар бисёр? охай бо як завод кушоеду, як тайёри зимистон ба бинеду. мана Россия ба як сол ба як бор
обоя мекушад, обои гарма. бале. Телевизорро ба пешакӣ эълон ки мана ҳамин хел вақт мо оби гарма мекушем барои зимистон тайёрӣ шудан. бале. мардум бохабар як моҳ ҳар як район ба ҳамин хел обоя мекушад. Як моҳ а як рӯз даже зиёдам намекунад ки ҳа не нашуду извините таксяк не. лоақал як бор огоҳӣ намекунад ба ҳамон мардум ки ҳама пул ҷамъ кардан, ҳама халқи Тоҷикистон пул ҷамъ кардан барои роғун, барои барқ, барои инаш. чӯ имрӯз шуда барқ нест? бале, бале. мардум азоб кашидааст, мардум аловӣ надорад. ҳар рӯз ман Тоҷикистон кати гап мезанам, ҳар рӯз. бале. вақте ки мефаҳми вай қиматия, ман худамам 2 сол ба як бор мерам, бовар кунед аку ростига пула ҷамъ када мери, як гудакоя як шаҳра нишон диҳам, ису усу ҳамаи чи қиматӣ, ҳамаи чи. ма вай пулкати даами сургут гӯем ки инҷа қимат, инҷаям ҳаққони ха, инҷа шаҳри ҳамаи чи привозной гуфтуга бо продукта. оликошон ака бовар кунед нақс. яъне нарху наво вобаста ба ҳамун маоше ки мардум мегирад. да ҳозир продукте ки ҳамун Тоҷикистон ҳачти баробари нархи сургут шудаги ако. бале, бале. мефаҳмед? вақте ман магазинҳои ҳамин кишвари олмон мерам, баъзе чизҳоро қиёс мекунам, воқеан баъзе чизҳо дар олмон, кишваре ки дигар зиндагӣ сахт аст, гарон аст ҳама чиз, баъзе маҳсулотҳое ки хоб ғизои аввалин дараҷа аст арзонтар аз Тоҷикистон аст, бовар кунед. ман ҳайрон мешавам. вале скидка ҳама магазинош мери скидка, ҳама магазино продукта ба мисол як моҳ срок мондагӣ, 2 ҳафта срок мондагӣ, ҳамаша скидка кати копейка кати одамо ба метиҳад ки ҳамин одамо харад. мефаҳмед? бале. Тоҷикистон ба рафтам больница, якта дугонама бачаш больница ба хоб рафта аку йогурт гирам гум ва яша срокаша нигоҳ кунам просроченное. мефаҳм мегум апа чува и просрочения намефората нагир охир. ира биамирам гапай. бале, бале. Там да магазини Россия якта просрочено ёб сразу мери жалоба мекунӣ, амқа гуфтугапо шум поднимается. бале, бале, воқеан. ташаккур афаҷон. Тоҷикистон рӯз то рӯз ҷазир шудааста ё обод нашудааста, ака рӯз то рӯз. Ман фикр кардам ки ҳамин интихобота эмомалиро точно мегирам. гуфтам иқама барномаи шуморо тамошо кардаистам, мисол чандта барномаҳоя тамошо мекунем, иқа одамо меган хезен. шумо яктатун бихезин, ҳамат бихезин, ҳамат бихеза. дар Россияян тоба кардам, тоба мардакои тоҷики хмон дар Россияян аиҷа вай мекунан ки бихезин. о Тоҷикистон мераван, бовар кунин хай метарсан, гапа росташ метарсан. ҳамин як айбини боло гап занед тамом мегиран мепечунан мебаранд така. дуруст мегӯяд. я духтуруш мери якта справка меги бинавис, уже одат кадай дар Россия справкаро мегири чапасар мегарди. не айгуҷо апа мебахшед и справка 10 сомон места, 5 сомон места. маку вообще шок мегум чӣ хел спами инем як қоғаз 5-10 сомон места. оха моку майла хай бечораи халқи тоҷике ки да ҳамуҷа 5 сомон 10 сомон оха барои ва ё пула яка ай куҷо меёванд. у 10 сомоне ки ту да метиҳан мера 1 кило шакар ҳозир мехара бачашта мета охир. бале, бале. ташаккур ака. қишлоқоро бинед ака ма бисёр хешта борам қишлоқо да иҷоҳода яку ака бовар намекунед у зиндагиҳои ва ёро бинем ку вапше бо шок мешавин шумо. бале, бале. бовар кунед ака мебахшед. саломат зинда бошед. худо нигаҳбонтон. ташаккури зиёд. суҳбат ба дигарон месупорем. бале, воқеан хоб як навор дорем дӯстони азиз дар масъалаи хоб фасоде ки дар ширкати барқи тоҷик дора рух додааст ки миллионҳо доллари ӯ ширкат дузида шудааст. ба ҳамин аст ки имрӯз хоб қувваи барқро эконом мекунанд, ба дигар кишварҳо мефурӯшанд ки то ки ӯ қарза пур кунанд. дигар роҳ надоранд. тасаввур кунед, назар кунед.
کارهای داخلی در خدمات فروش شبکه‌های برق دوشنبه به مبلغ نزدیک 7 میلیون دلار تلف یافتن نیروی برق را آشکار کرده است. آشکار شوی تلفات هنگفت برق و عیبنامه دزدی پول در حالی است که قرض شرکت برق توجیک به بیش از 2.5 میلیارد دلار میرسد و سالهاست نمیتواند خودکفا بشود. از طرف دیگر ساکنان در کشور این شب و روز از محدودیت در انتقال برق شکایت دارند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست درباره این مبلغ بگو که چگونه معین شده است. سلام شهلا. یک زمره سندها از نتیجه تفتیشات مقامات در شبکه‌های برقی شهر دوشنبه روز 9 نوامبر دسترس رادیو آزادی شد که در آن مفتشان از عمل یک گروه جنایی در این اداره خبر می‌دهند که از راه دزدی پول برق مبلغ‌های کلان به دست آوردند. به نوشته مفتشان، مسئولان بلندپایه شبکه‌های برق دوشنبه با حساب ورقه مشتریان صدها کیلووات ساعت نیروی برق را که آنها در اصل استفاده نکردند ضم می‌کردند. بعداً برق ضم شده را به گفته تفتیشات با تعریف صفر حسابی نموده، یعنی گویا مشتری برق رایگان گرفته است، کیلووات های برق تصرف شده را با مشتریان دیگر با تعریف های پست یعنی با نرخ ارزان فروخته مبلغ های کلان پولی به دست آوردند. در یک سند دیگر که دسترس رادیوی آزادی شد، عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر کارهای داخلی به میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک نتیجه های سنجش فعالیت مالیوی شبکه‌های برق دوشنبه را ارسال نموده از تلفات بیش از 150 میلیون کیلووات نیروی برق با مبلغ 68 میلیون سومانی خبر می‌دهد. عبدالله، آیا نام این نفران معلوم است و مقامات در نسبت آنها تا کنون یگان چاره اندیشیده است یا خیر؟ بله شهلا، در سندهایی که دسترس رادیو آزادی شد مشخصا نام 3 نفر مسئولان بلندپایه شبکه‌های برق دوشنبه ذکر می شود. حالا به خاطر رعایت احتمالیت بیگناهی از بردن اسم این نفران خودداری می‌ورزیم، اما یک مهندس سابقه دار شبکه‌های برق دوشنبه میگوید رهبریت شبکه‌ها درباره جمع آوری مبلغ برق و همچنان شماره صدمه‌ها در خط‌های برق پایتخت بر رستم اماملی میری شهر آمار بر دروغ پیشنهاد کردند، در حالی که وضع تشویش‌آور است. با گفته مهندس اهالی پایتخت بیناهای بلند آشنا سالهای آخر با سرعت افزایش یافته، سرباری در خطهای برق زیاد شده است. آشکار خلافکاری در شبکه‌های برق دوشنبه یک نهاد تابع برق تاجیک در حالی است که قرض این شرکت به حالت اولی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. عین زمان نرخ یک کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 22.62 درم یا 22.3 سنت است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را رویپوش نمی کند و باید نرخ نیروی برق بالا برده شود. فهمو تشکر عبدالله. و همان گونه که در بالا ذکر کردم، 2 هفته به این طرف ساکنان نواحی تاجیکستان از کمبودی نیروی برق شکایت دارند. آنها میگویند از ساعت 8 سحر تا 17 شام انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. به گفته مردم، مقامات لیمیت نیروی برق را جاری نمودند و مقامات باشد در نوبت خود میگوید که هیچ گونه لیمیت نیست. خب این است دیگه، همه چیزی که هست آشکار دیدن دیگه. در یک مقامات که قدر فساده است، ببین بالاتر وزارت هایی که دست به پول و مال دارن ببینید.